Pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal i u novi video. Nakon dugo vremena ponovo smo tu i snimamo jedan, pa hajmo reći, zabavan video, mislim. Ja se nadam da će vam biti zabavan, a radi se o reakciji na današnju manipulaciju greške pri naručivanju stvari sa online web shopova. Kao i prošli put, laptop je tu ispred mene, pa ću vam ja ostaviti veliki ovako prostor da možete vidjeti šta ja to konkretno komentarišem. Pa da krenemo opet. Na početku ovdje imamo ovu gospođu sa ovom unikatnom suknjom. Znači, nije problem što je ona takve građe, niti što je druge rase, nego ovo užasno izgleda kao da je neko, da prostite, obavio tu veliku nuždu na njenu suknju i samo je tu tako okačio i prodao. Stavio je u Walmart, odnosno tržni centar, neki butik i dao to. Tako da nije uveženi lako. Ovo me počelo brinuti kad sam ovo prvi put ogledala. Tako, izgleda kao neki crtani, znači glava nekog lika je bukvalno veća od struka. Znači, struk je debljinije prsta, palca. Tako da ovo je isto jedan od velikih dizajnerskih premašaja, ne dao bubnikom. Što se konkretno ove ovdje djevojke, žene tiče, izgleda da to njoj ne smeta ili nije primijetila, što je, pa recimo, čudno. Sad ću vjerojatno da razočaram sve ljubitelje, fanove Avengersa i Avatara. Dakle, ovo je kao kod nas kad kupite nešto kod Kineza, znači Batman, Spider-Man i, ne znam, nisam gledala film Avatar, i ovaj ovdje lik. Oprostite, molim vas, pošto nisam upućena u ovo, ali ja, lično ja, da pratim ovo dvoje, mislim, ova dva filma, ja ovo nikad ne bi obukla, niti bi željela ikada ovo da vidim. Užas. Da se opet dotaknemo teme ovih animiranih filmova Disneya i tako to. Dakle, čovjek je ovdje naručio čarape sa likom iz Star Warsa, isto nisam pratila taj film, ali kada se okrene, izgleda kao neki totalno drugi lik, kao neka žaba sa osmihom, a ovo zapravo kad se gleda, ovo je totalno nešto drugačije. Baš sad kada gledam ovo, imam osjećaj da će moda za nekih 50 godina da evoluira u ovo. Čemu ovi šalovi, čemu ovaj gore dio? Čemu ovi džepove? Zašto? Ovo je već jedna od najvećih grešaka koja se može desiti nekom dizajneru. Dakle, ovdje na engleskom piše 13. Oprostite, na engleskom ako ne izgovaram pravilno, ali ovdje je 12. Pa ko je ovdje lud? Zar nije to vam pameti? Sad. Ovo me također jako brini. To je ananas. Piše watermelon, odnosno lubenica. Ovo je jedan veliki zločin, jedna velika bolest, ne znam zašto. Mislim, ne znam zašto ovo uopće postoji. Mislim, nisam neki modni guru, ali ja lično ne znam ko bi ovo nosio. U što ćemo mi prasti? A ko prati ovu ovdje djevojku, ženu, damu, i ko sad ugleda ovo? Ja njega stvarno moram da razočaram, ali ovo je... Ne znam da li da se smijem ili da plačem. Pogotovo kako je bilo teško ovoj ženi ovdje. Ovo prečudno izgleda, je ovo smiješno izgleda, je nekakav dezin, mislim, nije do rezina, dezin da je nekakva, da je ona balska haljina, hajde to bi bilo dobro, ali
presmiješno izgleda, pogotovo kad je ovako sve. Nemam komentara, ovo me stvarno zgrozilo, razočaralo. Jedno totalno razočarenje za sve mlade, pogotovo za ovu ovdje mladenku. Ja ne znam stvarno što je ovdje čudnije. Da li je čudnija ta njena frizura koja je malo gora od moje nego kad ja operem kosu, ili što joj je donji dio vjenčanice, znači ona čipka, valjda čipka, ide, odnosno nastavlja se zašivana je tamo, mislim, slika vam se govori stvarno, nemam komentar. Ovaj dio zove se Živimo u svijetu laži. Dakle, neko bi pomislio da je da je taj neko drugi tako uspio u životu da, mislim, za mene to uspio u životu, ko ima bazen. Dakle, ovako sve predivan. Još na prvi pogled ovako, na prvoj fotografiji izgleda predivno, prelijepo, kao da je veliki, kao da zauzima 3 sa 2,5, ne znam. Ali ova druga fotografija pokazuje koliko zapravo ovdje ima manipulacije i laži, prevare. Ali valjda čovjek uživa u tome. Mislim, nije moje da se petljam tu. Vjerovatno da. Koliko fotografija ovdje ima onoga koji dokazuju koliko su ljudi zapravo u jednim momentima bili prevareni od strane prodavača. Dakle, ovo je nebitno, znači neko pače mesa, prosto mi ako ne mogu da prepoznam odmah. I ovdje je prekrivena naljepnicom i sad čovjek koji kupi to konta, pa znači ovo isto kao i druga strana. Ali ne. Ovdje neko osmislio da ovo sve fino lijepo odreže, mislim, nemam, samo su htjela da zamažu ljudima oči, da samo kupe kao ono gratis, 1+2 gratis, mislim, nije to gratis, Zar ovo nije bio san svakog djeteta koje voli da crta i boji i sve šara po kući poput mene, a onda dođe fino lijepo, kupi mu roditelj i kao piše na kutiji 150 dijelova, odnosno ne dijelova nego komada. I onda samo jedna praznina velika, samo manipulacija. Ja nemam drugi način da se izrazim, a da ne slažem nešto. Mogu sad misliti, koga da ovo kupi, njemu se srce slomilo. Meni se srce slomilo. Isto jedna poražavajuća činjenica. Znači, marker ljubičasti u obliku Lego kocke i kada je čovjek otvorio da vidi koliko zapravo dođe tinte, boje u tom markeru, ona nije bila skoro ni pola te kocke. Znači, nečiji su snovi srušeni. Evo ga mi je psa iskreno žao. Vlasnici su mu kupili, odnosno naručili mu jednu veliku, piše extra large, zamislite, 30 puta 24 inča, to ne znam na pamet koliko je centimetara, a na kraju je taj pas došao i bukvalno može da mu bude marama. Ali ja sad ne mogu da mu provjerim u glavu da li je i njemu to poražavajuća činjenica ili je tužan ili ovo je veliki neuspjeh. Ko je mislio da smrša pomoću ovih stiksa Back to Nature, zamislite, znači kaže da su prirodni i jedno pakovanje kao sadrži 20 kalorija, a zapravo to je malo presavijena, to je šminka, manipulacija, nemam drugi način da se izrazim. I znači to je zapravo ne 20, nego 120 kalorija u jednom pakovanju.
Pa ko je ovdje lud? Ko je ovdje odlučio da smrša? On se prevario, on se zeznuo životom. Ali život cijeni, vjerovatno nećemo ni da komentarišemo. Za ove današnje gospođe, dame, gospođice, djevojke, žene, koje su mislile da će ispasti furka, šminka, tako što će samo se našminkati preko telefona, odnosno mobitela, Face app, Photoshop itd. Nekima to recimo uspjeva i publika pomisli da je to stvarno takva prirodna ljepota. Ali recimo ovo ovdje gospođu je zeznula šiška. Znači, tačno se vidi da je ovo radila preko nekog Photoshopa. Obrva, navodno obrva je prešla, mislim ne na obrva, joj je prešla na šišku, tako da na ovo stvarno nije obraćala pažnju, vidi se, i zapravo sad tek vidi koliko se zapravo provalila na društvenim mrežama. A sada manipulacija na visokoj razini, dakle, poslodavci su rekli da je ovo posljednja stolica, znači posljednja, vjerovatno nema više, ne proizvodi se, a zapravo se u tom salonu namještaja, recimo da je to, nalazila još jedna stolica. Dakle, sva manipulacija kao koliko potražnja još malo pa nestalo itd. Tam još malo Photoshopa, dakle, i ovo ovdje djevojko koliko god se načinila zgodna i sa strukom oblika pješčanog sata, nju je ograda odala. Dakle, ne izgleda moguće da je njoj takav struk i da je baš u toj poziciji našla ogradu koja ide ravno, pa da sam dole ponire. I još malo manipulacije za one koji je vole, što vidimo ovdje kao naslagano je 6 farmerica, to je zapravo samo 6 para farmerica, a to je samo jedan par koji je samo na nekoj kutiji sa nekim zarezima, otvorima, da bi izgledalo da ih ima dosta, a zapravo samo jedna. I ovo se često naziva ja vrijedim kao 6 njih. I recimo, što se tiče proizvođača Laysa, ovog famoznog poznatog čipsa kojeg ima skoro svugdje, kod nas još nije pristupačan. Kao novo ovo je kao novi i veći izgled. Ili recimo ovaj nesretnik ili nesretnica koja je naručila čarape sa printom Leonarda DiCapria, vjerovatno sam dobro izgovorila, i kada je osoba obukla te čarape, to je ovo je nekakav grafički prikaz kada su nas roditelji plašili pričama kao ako ne budeš slušao, doći će baba roga itd. Tako da ovo je stvarno grozota, razočarenje, ništa više. Ova se gospođa provalila životom. Dakle, kao ona glumi neku dobricu, kao čita knjigu na nekom javnom mjestu, svi kao mobitele čačkaju i to, a zapravo je i ona jedna od njih. Evo je još jedan dizajnerski promašaj, dakle ove cipele, recimo ja ću ih nazvati štikle. Jeste njima dizajn jako zanimljiv i to sve, ali kako njih uopće obući? I ovo na stopalama izgleda nerealno, ali u negativnom smislu. Ovo ovdje štikla, da je tako opet nazovemo, izgleda i jako bolno. Pogotovo ovaj dio gdje se prsti presavijaju i ovaj oblik, dakle mene lično tjera da se osjetim kao da ću tu biti zaglavljena, da nikad više neću imati svoju nogu, a zapravo ovo nekim užasno izgleda, a među
tim nekima sam i ja. Ovo je, recimo, jako gadno. I užasno je to zamisliti, pogledati, znači neka posudica, ja sam promislila ovo neka posuda za pse, dakle tu je vilica nacrtana, ali dobra stvar je nekako što ovo je tako savršeno nacrtano kao prava vilica i sve boja zuba i sve, ali ne vjerujem ko bi ovo htio imati u kući. Aha! Ja sam čitavo vrijeme mislila da su ovom autu oči farovi, a zapravo su mu oči gore iznad. I pogotovo ovaj gore je nilski konj. Ali ovo auto definitivno strašno izgleda. Ja ne znam. Nekako mi ljepše izgledalo da su mu farovi oči. Ali ovo je sad strašno kad sam shvatila. Ja da ovo auto sretnem na ulici, ja bih poskočila i ko zna ko bi me više vidio. Ovo je stil obuće koju nosite koju nosimo kada hodamo negdje na ulici, na šetalištu i to. Mene ovo definitivno nervira i plaši. Prvo, ovo bi izgledalo kao da neko nosi neke hečke na nogama. A zapravo koliko zapravo treba da se ovo održava i kolika je vjerovatnoća da se ovo neće zapetljati. Ja sad pretpostavljam da je dizajner ove košulje vjerovatno nekada radio u štali, u konjušnici gdje su sve te domaće životinje koje radio među balegama, tako da mu je definitivno dizajn za ovu njegovu košulju su bile muhe. Ne da Bog niko. Ima iskreno dilemi. Ako ja ovo ikad nađem na polici, da li ću ja znati ovako na otvoreno? Da li je to jagoda ili malina? Dobro, nije ukus puno drugačiji, mislim, meni nije, ja to oboje volim, ali šta da se desi to nekome drugom koji je recimo alergičan na jagodu ili na malinu? Kako onda znaš šta je unutra? Kupac ovog sata se itekako razočarao. Mislim, mi se ne možemo razočarati na tim kineskim kopijama što se tiče online shopa, ali stvarno ovo je strašno. Dobro, ovo i nije neka prevara što se tiče kao neko naruči nešto, dobije nekako totalno drugačiji izgled nego ovo je neko, moje papuče Minion jesu slatke, ali neko je definitivno dobio ovu dekoraciju za zid, mislim, ne znam, ne mogu se tačno da prevedem, a ne znam šta je, neka indijska. Ovo je već samo neko našao ili fotografisao jednostavno bijeli duks i samo kao Photoshop opet neko kao nacrtao tu, nalijepio val. Mislim, ovo se iz aviona, znači nemoguće da se ovo sve tako savršeno potrebi da ispadne savršena slika, što je naravno rezultovalo i fotografijom ovdje kada je čovjek, odnosno osoba, fotografisala ono šta je dobila. Ovdje se isto neko grdno zavara ako je mislio da će mu jeta biti savršena, pošto naručio je u kutiji zapravo. Kutiji je treba da dođe na veliki gumeni jednorog. Neko je dobio mali plavi bazen, ali baš je sladak, da im ne solim ranu. Već situacija pomalo zakuhava. Dakle, ovo ovdje gospođa ili gospođica je naručila čarape sa vjerovatno nekim nekim likom iz nekog filma, ali kada se ta čarapa obuče, ono izgleda stvarno jezivo. I baš je napisala, nikad više neću naručivati nešto. Sad opet pomalo splet i spoj nekih smijeha i tuge. Znači, ovo je neko naručio nekakav savršen
recimo da je savršeno odijelo iz nekog filma je ratno kao neki borac, a zapravo je dobio nešto što ne liči ni na Spidermana, znači ni na njega ne liči. Kako je, stvarno ne znam. Oj, koliko je sad ova maca ovdje bila tužna. Znači, trebala je da ima veliku, vlasnici su naručili kao kućicu, neko igralište, ne znam kako se ovo zove. Baš sam ispala glupa. Ali ona sad ovako namršteno, ne znam, gleda sad to, mala igračkica je to od filca. To je jedna velika tuga. Ne znam. Ovo na prvoj slidska očekivanja izgleda predivno, savršeno, kao da od leda, od stakla. A na kraju, ovo na što je čovjek dobio je kraj, blago rečeno, užasno. Ponovo užasno, tužno, razočarano. Znači, ja ne znam stvarno gdje mi živimo. Pogotovo kad se, kao nam prozirna maskica za mobitel. Ovo se vrlo lako može, pošto ovo je plastika, ono se može zaprljati kod dlanom od dlana. Od ovoga se iskreno ježim. Viljuška i sa plastičnom drškom je istopljena na nekoj vreloj tavi. Ja mislim da su oni bacili i ovaj nož, i tavu, i viljušku, i sve. Da nikad više nisu poželjeli ništa slično. Ovi su ljudi imali veoma loš dan. Dakle, prvo naručili su tortu predivno sa dekoracijama od bora, a na kraju su dobili nešto što se niko ne bi usudio ni pogled, ni pojesti, kamoli naručiti. Mislim, ovo me stvarno brine, ovaj treći sprat. On je visine kao i svi, a treba da bude trećinu manji. Ovo je užasno. Dakle, neko je htio da iznenadi neku djevojčicu, nadam se, sa mafinima, cupcakesima, gdje je nacrtana Elza iz prvog dijela filma Frozen, odnosno Snježno kraljevstvo, a dobio je nešto što je veoma slično konj, mislim, meni ovo ima konjsko lice, ne znam za vas, ali stvarno je užasno, pogotovo koliko su ovi ljudi zapravo žalili, koliko što su uložili novac uopće na ovu prevaru. Poručujem da se čuvate, da se zazirite od ovih ljudi kojima se ovo može desiti, koji ovo imaju u glavi da urade. Dragi Potterheadovi iz Europe, Azije, Afrike, Australije i Amerike, ja vas stvarno moram da razočaram. Ovo ja uopće ne znam ni šta je. Evo što Harry nema smeđu kosu, mislim. Dobro, kad se film snimao, Daniel Radcliffe nije imao isto crnu kosu kao što je trebao Harry da bude u knjizi, ali ovo stvarno nije ta nijansa kose. Što ima ove rupe čudne, što nema zjenica na naočalama, što nema uopće boje na njegovom metlobojskom odijelu. Publiko, dragi Charles Darwin, samo da vas upozorim da su ovako nekada dinosauri izgledali. Mislim, ovo je zapravo evoluiralo od dinosaura, dakle patka sa 4 noge bez krila i eventualno bez repa. Još jedna djevojka se razočarala u internet shoppinge i kupovine. Dakle, naručila ovako predivnu haljinu koja je definitivno za svako vjenčanje
i za sve evente i važne događaje, a na kraju je dobila nešto što je ružnije nego kad, mislim, što nema uopće ukrasa niti ikakve harizme u sebi, kao kad ga prave tete u vrtiću. Mislim, nemojte se uvrijediti, nego nije uopće ni slično onome kako treba da bude. Dakle, kupac, odnosno ova djevojka koja je dobila ovu haljinu, znači skroz drugačiju je naručila, odnosno skroz drugačiju je dobila, osim što na ovom modelu izgleda, ona izgleda preelegantno, ali ono što je kupac dobio, odnosno dobila je užasavajuće. Od šavova do oblika haljine. Nećemo da krivimo atmosferu, odnosno ambijent iza. I naše to bi bilo to što se tiče ovog videa koji jednostavno bahne usred ničega. Znači nakon nekih 5 mjeseci, žao mi je stvarno, ponekad pomislim da stvarno nemam vremena da snimim, a ponekad stvarno da nemam nikakvu ideju. Uglavnom, ja se nadam da ste se zabavili, kao što sam rekla na početku, da vam se svidio video, a ako jeste, lajkujte i subscribeujte se ako već niste i vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!